элдин баарына эмне кызык болуп атат айтайынбы? Жана экөөбүз биринчи свиданияда сен мага өзүң бир нерсе айтпадың беле? Я же отшила потом. Ой. Жаушуп эле калдың эле кой. Сен антип дезинформация кылба. Сен антип дезинформация кылба. Алдады делдер, алдады. Короче. Коюп тур, мен айтам биринчи, анан сен өзүң сторисиңен айт. Сен өзүң сторисиңен айт, сен айт. Короче, меники жоолду. Вообще вкусы кино. Жан. Өтө мен жеп тардайын уткан болчу. С собой в Ташкент забрала. Да, Оштун центрине келдим. Бул жакта погода аябай сонун экен. Бул жака Ошко негизи чын керек задание аткарганы келген болчумун. Аны буюрса жакында көрөсүңөр. А так город Ош очень красивый. Буюрса бул жакта сегодня исследование кылып, эртең жолго чыгам кайра.